Azan hem qamat. 5 vaqt farz namazlarının hem cuma namazının vaqti kirgach azan aytu, farzların oqir aldından qamat tushuru sünnet. Bir mahalla masjidinde aytilgan azan hem qamat bütün mahalla үшін jeta. Masjidda azan aytilgach, әлігі masjid mahallasına kirgan uylarda namaz o'qish uchun azan da, qamat da kiratmay. Azan bulay aytib o'qila. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalah. Hayy alassalah. Hayy alal falah. Hayy alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا الشفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
Мәгънәсе. Әй шушы камил азанның һәм вакыты кергән намазның хуҗасы Аллаһ Тәгалә. Мөхәммәд саллаллаһу галейхи ва салламга ярдәмне, артыклыкны һәм югары дәрәҗәне бир. Шулай ук аны үзең вәгъдә кылган мактаулы урынга ирештер. Һәм кыямәт көнендә аның шәфәгатен безгә насыйп ит. Дөрестлектә син үз вәгъдәңә хилафлык кылмыйсың. Камәт. Азан белән чагыштырганда, камәт тизрәк укыла. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашһаду ан ла илаха иллаллах. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.